Pasale sabdu klasa baranagan magmula PGG ku biaksa bangkite pinagtala dua agay magbekat si Tuhan dual nambat bang painsi kaelum ge kite pinagbutas daku ambananun bang duben alasanun pege bang ambananu bisa nekeu ni guru kemon kalasigani nuhut lepasi kau payamanun barangkun kakagana ilemun tandasin haje we matanu takite daku ambananun bang duben alasanun pege bang ambananu bisa nekyo ni guru kemon kalasigani nuhut lepasi kau